Today tena nimekuja hapa tuelezane hapa kidogo. What is the meaning of life? Everybody duniani anasema I want a good life. But what is the meaning of this good life? The point is, nini maana ya maisha mazuri? Wengi wanajaribu sana kung'ang'ana kufanya kazi huko na kule kutafuta chakula cha familia zao. Hiyo ndio good life yao. Wengine wanang'ang'ana sana kusoma ili waweze kusaidia familia zao kesho. Hiyo ndio good life yao. Wengine wanang'ang'ana from out of addiction for them to have a good life. But the meaning of the good life is what? The meaning of the good life. Wengine wanang'ang'ana kupata jumba nzuri ya kukomboa kuishi ndani, hiyo ni good life. Wengine wanatamani kukata na room moja ya mabati 3, mabati 4, mradi tu anajiweka kichwa, hiyo ndio good life. Kila mtu akona good life yake, but in this life nimekuja kurealize that as more you fight, there's things that you should keep as for you and for your own good. Let me tell you this. Yeah, sometimes inaweza kuwa tunajieleza kwa watu, tunajieleza familia zetu ziko chini, tunajieleza vile sometimes tumeteseka huko nyuma. Na mwenye anayeeleza ama mwenye anayekusikiza, muda mwingine anaweza kuwa na nia ya kukupa kazi, nia ya kukusaidia. Mimi unaweza sema hayo kwa nia ya kupata msaada kutoka kwake, lakini muda mwingine hiyo inakuwa ni advantage kwao. Let me tell you. Ukieleza bosi wako kila kitu ambacho unapitia maishani, ila vitu ambazo umepitia maishani, inakuwa ni advantage kwa sababu anajua you don't have anywhere to go next. So anatumia hiyo gap, like anajua kwamba huyu hakuna mahali anaweza enda, so I can do anything for him and he cannot do anything, he cannot go anywhere. Now let me tell you, good life comes from your silence and hard working. Sometimes hard working can lead to disappointment. You can work hard, work smart, but it leads to disappointment. Let me tell you this. That is not a trigger or a license that it tells you that you are a failure. People try every now and then, and they make life to be that way they want. And always, when you try today, you fail. You try today, you fail. You will never fail every try you are going to do. I'm sure when your luck and your hard work meet, you are going to rejoice in this life. Let me tell you, watu wengine hatuna pahali pa kuenda, nyuma mbele hatuna pahali pa kuenda. Tumekimbilia mambo na Mungu, tumekimbilia mambo na kuabudu Mungu, tumekimbilia mambo na kuwa mapasta. Let me tell you, in one way or the other they might be not be useful, cannot be seen, but in other ways we know that through that it gonna make a good result to our lives. Sometimes lives zetu zingine zimekuwa chini in a way that madharau na kutoka nje na kuna kule, lakini let me tell you, everybody is fighting for good life. And for your own good, never explain your life to anybody. If somebody is there for you, let him be there for you. It's not a must for you to explain anything. It's not a must for you to do anything for him or her, for you to get help from him or her. Just do your thing. Kama unataka kazi, kama unataka kuandika, acha kuandika, fanya kazi. Shida zako zinyamazie. That's what we call making a good life. But making a good life by explaining yourself, by exposing, panning everything you are going through, panning every problem at your home, panning every problem at your family, every problem at your country. My friend, people will use that as an advantage and they will stay in that gap because they know that if I can do anything, they can overwork you. They can over humiliate you in a way that wanajua kwamba huko nakula hakuna mahali unaenda mwishowe. Nakwambia nini leo? Kwa faida zako, kwa uzuri wako, acha kujieleza sana kwa watu. Mtu anataka kukusaidia atakusaidia, maisha yako yako sawa. You are fighting for good life. Wengine wana fight good life, but a good life through addiction, wazema mko addicted nazo. Wengine wako addicted through drugs, wengine wako addicted through humanizing, wengine wako addicted to things that are not making their life to be better. They waste money there. But let me tell you, it will reach a moment that you will always enjoy what you have and what you are going through. You can tell everybody your story, you can tell everybody your thing you are passing through, they can sympathize with you. But the only guy who has the answer to change your life is you. So what am I meaning? What do I mean? Brethren, kama wewe ni kijana pale, wewe ni mama pale, wewe ni anybody who is listening to me, don't explain yourself to anybody. Some say that success comes or success make success or be successful by being silent. Sometimes it's true, because when you are panicking and explaining everything to everybody, it gives them a chance and opportunity to do anything they want unto you.
Let me tell you, utajieleza kuona msamaha, utajieleza kuonekana sympathetic for the job, but you will regret it. What is the meaning of a good life? Jifikirie. Good life comes from you and it's up to you to make a good life. Thank you. Shalom.